Yebo, so umakhelwane wami unontona wayenengane, ingane yakhe yokuqala nje yashona, yashayiswa imoto. So ngifuna ukugonyula ukuthi imina engabulala ingane yakhe, imina engayifakela umoya ukuthi ihambe iyodlala emgaqweni bese yashayiswa imoto. Ingane yakhe yasiza kakhulu ngoba angithi kwami ingane yokuqala. So emkhathini lade sisebenza khona besisebenza sina ngezingane zokuqala mazibulo. Izona ingane lezo ezinepower kakhulu because izona ezithola ama blessings amaningi. Plus isuke ilindele so ingane yakhe yokuqala vele. Ngoba emasaluni nakhona kuningi okurong. Ngoba nje ngekhathi ngisasebenza le emkhathini khona omunye sasebenza naye la mayela wayesebenza esaluni. Hayi wena. Yeah, so kuningi nakhona ayekwenza lapha esaluni. Abantu bephathwa amakhanda bebe nazo zonke lezi zinto lezo. Hawu kodwa usangitshela ngani ihlazo engakwazi ukukhohlakala bu. Ngibingelele babukeli bevumani film lo khulumayo uvumani walile kwamhlaba yalingana uswanini madoda phansi le emangozi kwakho balondiwe egcikeni kodwa ke asikho lapho babukeli senithanda nonke abadala nabancane konke nikufisayo kulunge siswami ngiyathemba ukuthi uyaphila ngiyajabula futhi ngibuye ngithuke ukuthi la nami eduze kwami ungabingelela ababukeli nje namhlanje usho ukuthi namhlanje sihamba kuluphi udaba sihamba ngani. Sanibonani babukile emakhaya. Namhlanje into engilethelana ngizogonyuluka kahle kahle. Kunomakhelwane wami umngani wami ukuthiwa unontowa lapha ngasekhaya. Njengoba ngokudlule ngangikade ngikonyulukile ngobhuti wami nezinye izinto eziningi engangizenza kathi ngisasebenza emkhathini but ubhuti wami njengamanje uselehlisile iconsi. Yize ngalahlekelwa into eziningi ngalahlekelwa abantu abaningi because even upartner wami umuntu ade ngisonana naye uhlukanile nami ngenxa yokubona lento leya engayikhuluma ukuthi kwakwenzakala nempilo nami ngokudlula. Waswathi ngiyasakwazi ukusanana nomuntu ofana nami. So njengamanje ke kahlahla ngiqedanga ukugonyuluka angikhulumanga konke ngoba ngangisaba kona lokho okwenzakalayo kodwa manje ngiyabona vele ukuthi izinto sezimoshakalile angisale sengikhuluma yonke into. Yebo, so umakhelwane wami unontona wayenengane, ingane yakhe yokuqala nje yashona, yashayiswa imoto. So ngifuna ukugonyula ukuthi imina engabulala ingane yakhe, imina engayifakela umoya ukuthi ihambe iyodlala emgaqweni bese yashayiswa imoto. Hayi wena, ingane yakhe ayinangaki umakhelwane wakho lo? Kwakuyingane yakhe ayisencane nje ayina 6 years because ngiyakhumbula I think ayisenza ugrade R. Yeah, yayisencane kakhulu. Yini eyayibanga ukuthi uzubulala ingane kamakhelwane ngokusebenza emkhathini unayo usatha nzima lo illumination? Ukuthi i-relationship yami naye umngane wami unontona ibi right bese abangani sithandana kunomakhelwane futhi kodwa manje nawe yazi manje umakhelwane nibuye kube khona lokho kuba toxic nje lokho. So ngelilanga sakusaxabana so ngizisa ubhlungu naye ngamagama awasho kimi. So njengoba ke ngangisawuloya muntu loyana ngambambela igqubu. Yeah, so ingane yakhe ke futhi nanokuthi wayethanda ukukhuluma angithi yakhumbula ukuthi mina ingane bengenazo. So yena ube nokukhuluma nje ngengane yakhe njalo like asawazi ukukhuluma ngaphandle ngenye into njalo ingane yakhe and akubhoreka ke mina. Yeah, ngikuzwa ukuthi khona amagama ake wawasho kuwena yini ake wayisho kuwena? Iyona le ndaba ukuthi mina anginayo ingane. Yabo ngelilanga saba nokuxabana sibangayo le ndaba ukuthi njalo nakhona futhi mina ngakhuluma komunye umuntu ukuthi hey lo uyathanda ukukhuluma ngengane yakhe yabo lokho kusimana amantombazana enhlebani. So lo muntu loyo kuhamba wamtshela ke kumakhelwane nami ukuthi lo uthi wena unesicefe ukhuluma ngengane yakho njalo then yena wasabuya weza kumina ngamtshela yabo ngaphika ke nami njengentombazana ukuthi hayi yazi ngisho lo nto le all of those things asethi na wena ngibona kuyinyumba ucela sifana nawe yabo zonke lezi zinto lezo ngabamba lelo gqubuke ke kanti vele bekade ngicikwa naye lento ukuthi uhleze njalo ingane yakhe uzenza ngcono angithi wakwasebenza kade kusakhona ama assistant. Yeah, mina nguthola ngasa+ oyithuni then ngangawuthola yena awuthola. Enye into ayisho inkathi sixabana ilento ukuthi angithi yena umpofu yabo. So umpofu nabantu banongumthanda ngoba vele umpofu so waswa sibesixabana kathi yena wena umnyamana uzozala ingane ezamakati asho zonke lezi zinto lezo athi even if ngisho ngathi uzoyithola ingane uzothola ingane ezamakati nakho konke lokho. So lawo magama lawa ahlala kumina yabo angiphatha kabi ngabona yabona lento ayishila angiyithandanga cause vele kwa confident lapha nami anginayo wazi ngani yini ukuthi iconfidence nginayo mase zosho izinto ayishoyo.
So kwaseke nokuyithemba kwaphela because umpofu yena muhle uyasebenza unengane anginangane noma ezinye izinto bezisho sakudlala kodwa mina befike ihlali ngakimi ngaphakathi ube nokuthi noma ngimemeza athi phorishi yabo angibize ngokiwi ngophorishi mezongimemeza mhlawumbe ekhaya zonke lezi zinto lezo bezingiphatha kabi even ngisho sihamba mhlawumbe siye esitolo naye angithi uyelo boni nompofu abafana bamisa yena like masithi mhlawumbe ngizothi ngithi ngiyaphenduka kuthiwa haya sibizwe nasibiza nanguye Melrose and zonke lezi zinto lezo bezingiphatha kabi but ubengakuboni lokho so even ingane yakhe ngathi ngangifuna ukumlaya even ngengane yakhe ngangifuna ukumtshengisa ukuthi mina amandla ami mangakanani ispirit sami sikhulu kangakanani ngoba ingane yakhe kwakuyingane yakhe yokuqala ngithi enzela yonke into yabo nje futhi like ngaleso sikhathi wayesasebenza ke vele ke kinama toys endaweni kuyaziwa meke wathatha ama toys engane yakhe futhi nakhona uzowakhulumela izokhala ecrash my figures yonke ingane ifuna ukudlala ngama toys akhe uyithengela yonke into wayethengela yonke into yabo baba ingane yakhe wayengayondla ingane yakhe but yena waye afford ingane yakhe so zonke lezi zinto lezo zazingicasula ngoba futhi ingane yakhe iyasiza kakhulu ngoba angithi kwami ingane yokuqala so emkhathini lade sisebenza khona besisebenza sina ngengane zokuqala mazibulo izona ingane lezo ezinepower kakhulu because izona ezithola ama blessings amaningi plus isuke ilindele so ingane yakhe yokuqala vele so iyona esebenza kakhulu ngalena so umoya wayo ke wasebenza kakhulu manje awusho siswami mhlambe for umbukeli obukele izini mhlambe izinto enisebenzisayo kwi-episode esisuka kuyona uke wathi lapha kune screen ezinkulu emkhathini izini mhlambe enisebenzisayo ukuze siconnect la emhlabeni ukuze nibone yonke into ukuthi usibanibani uyaphumelela usibanibani uyenkonzweni manje siyadinwa lo mfundisi lo ngathandaza kakhulu niyenza kanjani ukuthi nibamonisa kanjani imoya emibi angithi njengoba kukhona thina sesihlala la thina esila emhlabeni sikwaziyo siphinde futhi sihambe ebusuku siye laphana emkhathini ingoba silalele kona lokho ukuthi sikwazi ukuthi sifikelana ngenkathi ngihleli nawe kanje ngiyawuza umoya wakho uthi umoya womuntu ophilayo umoya womuntu othandazayo then lapho sesingakwazi khona mhlawumbe ukuthi sizame ukuqumba phansi kodwa nakhona futhi vele abantu abathandazayo ibona abangatholakali kalula kanti masibona mhlawumbe sohlangana nomunye ubhudilana ngiyambona ukuthi lo akathandazi sidalo ngisho ehamba nje uyayihambela kulula ke lapho ukuthi mase sihamba sesikinqa imoto laphana uyozofa kuqala vele because ngisho ehamba akathandazi indlela esikwazi ukuconnecta ngayo nabantu njengoba kuneziqine ezinkulu laphana sikwazi ukubona yonke into eyenzakalayo laphana ingoba yabona inhlobo lethanda amafoni kakhulu yabo nje umuntu othanda izinto uthanda amafoni angithi yayibo ukuthi ifoni la ngaphambili kune camera ngemuva kune camera ngaphambili ye selfie yes so lo camera le iyona le ngenkathi uhleze efonini nanjalo sikubona kanjalo ke ingakho abelungu ukuthola sebefake ama sellotape la ngaphambili la kwi-selfie ingoba bavikela kona lokho ngenkathi ufaka i-sellotape kunzima ukuthi sikwazi ukubona even nama laptop la ngaphambili ngenkathi lokhu uhleli ungena kuma website siyakwazi ukuthi sikubone sikwazi ukuthi sifinyelele ku especially umuntu othanda social media ke music ke kakhulu ke wona ke because vele unale moya lemiba ama video kufana ne music video lamantombazana lawa makunamantombazana angaqokile zonke lezi zinto lezo siyakwazi ukufinyelela kuwe lapho mawuthanda lezo zinto lezo enye into futhi enza ukuthi sikwazi ukufinyelela kubantu mawulala ebusuku ngenkathi ukhanyisa ugesi siyaxhopheka lapho asikwazi ukubona sidalo vele kungabonakala hayiwe uthi niyaxhopheka sidalo ngazi ukubona sidalo vele yabonga ngenkathi ukhanyisa ugesi usendlini yakho vele singakwazi ukubona kanti yabonga ngenkathi usucima ugesi laba balala nje becimile ibone sikwazi ukusebenza kahle ke kubona ngenkathi ulala ucimile because vele usebumnyameni nazi sesonze umsebenzi wethu obumnyama lapho siyakwazi ukuthi sifinyelele kuwe sithumele uTeaspoon sithumele ogwadani beze kuwena ngoba usucimile but mulala ukhanyisile lapho usukusebenzisa kanzima yeah manje iqiniso ukuthi umuntu ofaka i-tattoo mhlambe khona into ene connection ne Yebo kakhulu bengisathi ngisazokubala lokho i-tattoo noma ngabe uyifake kephi emzimbeni nayo siyakwazi ukufika kalula kuwena uqhobhoza amacici yonke lento leyo siyakwazi ukufinyelela kuwo yeah manje asithi nakho ngoba uqhobhozile ufakile icici ngeke ngizobakhuluma ngama weave nawe ufakile iweave kodwa manje uthi awusasebenza emkhathini mhlambe ungamenshina lapho ukuthi wena uvikeleka kanjani ukuthi ngempela bakubona kanjani abantu mhlambe ke ukuthi wena baconvinceka kanjani ukuthi wena awusekho kuleyo department awusasebenzele emkhathini yini ekwenza ukuthi uvikeleke
Abantu vele ngeke baconvince ukuthi usushintshile kodwa into engingayisho njengoba ngiyifakile nami but kuyasiza ukuthi uyithandazele because nawo ama-weave nawo anayo imimoya emibi eminingi ama-weave yibo bokubucwebe lobo esibufakayo basemhlabeni bunemimoya emibi but nje if uyithenga uyayithandazela lapho-ke iba ngcwele-ke i-weave yakho that's why ngihlezi ngibatshela even amantombazane asemancane ukuthi uyithandazele njengenkathi uyithenga iyithandazele i-weave yakho yeah. Ngike ngizwe kuthiwa mhlambe indawo lezi zamasaluni nazo zi-dangerous kumele ugade ukuthi ubani okuthinta ikhanda mhlambe ngabe unayo idea ngalokho kakhulu ikhanda lomuntu alithintwa unombani ngoba abantu banemoya eminingi la ngaphandle ikhanda nje indawo spiritual inwele nazo ayithintwa unombani that's why ke ngithi kubalekile ukuthi umuluka mhlawumbe uluka umuntu oyedwa yeah ngoba emasaluni nakhona kuningi okurong ngoba nje ngekhathi ngisasebenza le emkhathini khona omunye sasebenza naye la mayela wayesebenza esaluni hayi wena yeah so kuningi nakhona ayekwenza lapha esaluni abantu bephathwa amakhanda bebe nazo zonke lezi zinto lezo hey man awuqhubeka bazozingikhuluma kakhulu enye indlela yokuthola amandla le wawuthi umthetho wasemkhathini wawuthi bulala ukuze uthole amandla so ngikathi ubulala umuntu ukubulala nje umuntu lokho i-reward ngikathi ubulala umuntu amandla akhe ayanyuka so enye yezinto engangiyenza if ngixabane nomuntu noma mhlawumbe imibono yethu ingaqondananga nje sanokuphambana kwamazwi sinomuntu ngangivele ngithumela uthi spoon ukuthi azomklinye ebusuku noma mhlambe yabo aphuphe ngazuthi uweleweni bese yashona that's why kuvuke mhlawumbe kuthiwa umuntu ushonile but akagulanga akaze sebenalo uthi uvele nje kwavukwa nje umuntu akasavuki kanti cha uphuphe kade ephusheka laphana uthi sipunike lo suke baphusha abantu uye osuke bayaklinye ebusuku umuntu akabanga nalutho but uvuke nje sethula most yabantu ke laba babesuke bexabana nami noma ababesuke bengafuni ukungiyeka ukuthi mina ngigcine masixabana noma sinokuphikisana yini eyadala ukuthi ke ungabulala umngani wakho ubulala ingane encane engenacala umngani wami unonto ngoba ngangifuna ukumzwisa ubuhlungu ngangifuna ukumbona ebuza ubuhlungu ngoba yabona le ntombazane ubuhlungu yangisabona like yangibulala nje ngiphila ngamagama ayo nje isishomana nabantu ngami ngangifuna ukumzwisa ubuhlungu ngangafuni ukuthi afe kuphele kanjalo ngoba laba abanye abantu babesuke bengicasulile leso sikhathi yena wangilimaza ngamagama akhe so ngangifuna ukuthi ngimbone egowa nje ngimbone ukuthi cha yabona ke lo uyahlukumezeka ingane yakhe ishonile izinto zakhe ayisahambi kahle nomsebenzi akasasebenzi even kusebenza mhlawumbe ungacacisela ababukeli lapha iningizimu Afrika yonke ilalele eSouth Africa ko Gauteng Botswana Soweto Swaziland noma ngabe kuphi la ukhona Mpangeni Mhlabe yalingana noma ngabe kuphi koShowe iKZN yonke siswami bachazisela ukuthi iwapha ama sign asetshenziswayo emkhathini mhlambe la ngathi mangigqokile ngiyazi ukuthi mangigqoke mhlambe into eno V mhlambe mangigqoke into ene star leyo nto usatha nje mhlambe iwapha ama sign ongathi bawagwema ukuthi bangasondelani nayo iwapha ama sign asetshenziswayo ngokwasemkhathini most ama-signs akhona nje emhlabeni almost wonke but not wonke but ama-signs amaningi kufana nale AIDS kanjena le abalokhe bethi peace la emhlabeni bathi peace but kahle leyo sign leyo akuyona eyepeace kufana nalabantu laba bayibiza ngama-goats ubo bagada labo bantu labo banespirit somoya nje omubi most abantu abayibiza ngama-goats ilama sign lawo le sign lengalena ishiya impondo zembuzi ingakho yabona uphuphe ebusuku hujwa imbuzi of course uzobaleka because akusona vele isilwane leso ongasicabanga ukuthi into eright kuyafana futhi nelokhu njani imake my sister usathi kuyafana nelokhuzana nangu sisi wami la uyashutha ngimbona sethi mhlambe bukhona ubudlelwano ngokwasemkhathini nala emhlabeni yebo kukhona ubudlelwano balokho because kubona ukuthi abantu abashutha bethe kanjena ilezi ingane ezincane esakhule sama teenager umoya omubi lo ofakwa yithi ngoba phela kwakudala yithi sasifaka lo moya lo ingane ezincane because ngeke uzombona umuntu omdala noma umuntu osondayo ethi meshutha ethi angeke kuzohlezi kwala mantombazana lawa amancane so ke yiwo la ama signs angalena even ama star signs onke lawo Pisces Capricorn onke lawo ma-signs lawo ama-signs kaSathane kodwa ke la bazi ukuthi nje izinto eziright but sidalo into nje engalungile kusho ukuthi kuba lula ukuthi umuntu nimthole menza lawo ma-signs
yebo especially futhi uma ukholelwa kuwona muzazi ukuthi hayi mina ngiPisces mina ngiini mina ngiGemini akumele ukholelwe lezo zinto lezo uma nje uwumuntu okhonza uNkulunkulu akumele ukholelwe lezo zinto lezo manje awusho my sister nakho la ngiyadlula mhlawumbe umkami hayi ngingathi umkami futhi mhlawumbe intombazane nje iyashutha ikhipha ulimi mhlawumbe nalokho kunawo yini umthelela mhlawumbe ngokwasemkhathini kunawo umthelela because zonke lezi zinto lezi zihambelana nje nemoya emibi zonke futhi lezi zinto lezi ziphethe abantu abasebasha yikho nalokho ukuthi mawushutha umuntu ukhipha ulimi yizo zonke lezi zinto lezi because abantu abadala abasontayo uzohlezi ubafica besmile uzobahlezi befica bethi cheese phela futhi lento yokukhipha ulimi umuntu mayeshutha vele into vele enosathane vele leyo nto leyo ngale emkhathini symbolize inyoka isymbolize imbuzi because ukubona imbuzi mayisihlinziwe ukuthi ulimi uhlezi lungaphandle neke lolo limi lelo amantombazana suke sengeneyo lowo moya loyo bese bemphosta behambe beyibiza ngama goat ingoba vele lelo umoya vele lona ongcolile ophuma ngalena ngapha imbuzi yaziwa njengesilwane esihle esiright esingenalutho but ngalena isilwane sisabekayo inyoka ihlezi izokhipha ulimi yeah babukele Ningizimu Afrika akobe ukuthi niyezwa mhlambe yizini umuntu okumele ayigweme eduze kwakhe kodwa mhlambe ngoba sushila amanye amasayini bazokwazi ukwagwema mhlambe yini okunye abangakwazi ukuthi bagweme mula emhlabeni ukuze umuntu osebenza ngokomkhathi ngingazi ngihleli nawe kanti mhlambe wena usebenza omunye umsebenzi ngokukamoya uspiritual emkhathini yini mhlambe umuntu angayigwema ke mhlambe eduze kwakhe akulula ukuthi kube khona into eavoidayo ngoba sengisebenze kakhulu kulomkhakha but into yokuqala nje ongayi-avoid social media ungagxili kakhulu ku-social media abantu futhi fanele bekunormalize ukuthi bewuzile u-social media like ukuthi athi iy'nsuku nje even kwayona ifoni kwayona nje ifoni ukuthi ukuyiyeka ungabi umuntu ohlala efonini kakhulu bese okunye-ke ukuthandaza akayikho-ke into edlula umthandazo njalo uma uhamba njalo uma kuzokwenzeka into othandaza ungahlali ungathandazini because ngeke uzuwazi ngeke uzumbone futhi umuntu osebenza laphana abantu abaningi bafika njengabantu abahle nami nje ngingafika la ngithi ngimuhle ngithi sengishintshile kanti angishintshile ngeke uzuwazi but wena muzazi ukuthi uqinile emkhulekweni iyona lento leyo ongakwazi ukuthi uyigweme ukugwema izinto zasemhlabeni kakhulu ukuhamba nje yabona izinto zokuhamba mhlawumbe nithi niyophuza zonke lezi zinto lezi ayilungile izingane ebezisemavasithi bezizenza ukuthi singawutholi umsebenzi like umuntu afunde graduate aqede abuye ezohlala ekhaya ahlale nje ekhaya lokho besikwenza kanjani na sikwenza ngokuthi umuntu simthandisa ucansi like especially abantu besifazana hayiwena so ukuthi umuntu uzothanda ucansi kakhulu mase senza sure ukuthi futhi uyamitha mawukuthi mhlambe ke bese sihambele phambili vele thothi usenayo ingane sizombamba ngefoni uzothanda ifoni ngisho ngathiwa kanayo imali uzowenza sure ukuthi uthola imali uthenga ifoni ungena ku social media ilapho ke simbamba khona nanokuthi futhi ebusuku angithi ebusuku imami labantu bakulokho ekuthiwa lala nezilwane othi spoon bayafika ebusuku bezolala nawe as a spiritual husband bese bethatha uketshezi lona loketshezi lakho ke abahamba nalo misa impilo yakho awusebenzi akwenzeki lutho bakeka nje kahle uqede esikoleni ugraduate uqede lapho uhlala ekhaya iminyaka my sister manje awusho akwenzeki nje mhlambe ke ephunyuke ke sebenzeke ke nangephutha umuthi nenza leyo nto kuyenzeka phela abanye ngithi abanye bayasonta kakhulu bayathandaza so makwenzekile ke mhlawumbe umuntu wagcina esebenzile utholile lo msebenzi loyo senza sure ukuthi ayikho into eqondile akayenzayo like thola ukuthi leyo mali uzoyidakwa ayiphuze ma ukuthi mhlambe akuyena umuntu ophuzayo uzomosha khona umuntu ke nimbonhle ukuthi lo muntu lo akaphuzi akanangana akanalutho but anibona ukuthi imali yakho yenzani akazithenga izinto nje ezomisa phambili ngempilo imali uyayidla ma ukuthi mhlambe ugcine ithengile kwa moto leyo sowenza sure ukuthi vele izomlahla phansi izomginqa leyo moto leyo phele kwalowo moto leyo thola ukuthi mhlambe iyogcina kuthiwa mhlambe kwafa ini emotweni uzolokhetha uzoyilungisa gcina ngayilungisanga imali yakho nje awuyibona ishona phi ma ukuthi ugcina usebenzile ke laba bamafoni ke bona senza sure ukuthi umuntu uzobuka ama-video ocansi uzobuka ama-video angalungile even like ama-podcast umuntu akabukayo ngeke umbone umuntu abuka i-podcast mhlawumbe efundisayo enezinto eziqondile nezinto ezakhayo uzobona umuntu abuka ama-podcast lawa nje akhuluma ngemibhedo kuphela akhuluma ngemidlalo akhuluma ngocansi zonke izinto ayibukayo even nabantu akabalandelayo mhlawumbe abantu abakhulu abantu abenza izinto abangaqoki besenza njalo nje labantu bamafoni nje bazobuka izinto ezingalungile kuphela ayikho into
ifoni ngaze ayisebenzisela into ekhona mawukuthi mhlambe ugcina ukwazi le nokwakha indlu ke mhlambe imoto mhlambe ugcina ungasayithenga wayakha indlu khulileka leyo ndlu leyo ngeke iziphele ngisho kuphela mhlambe iyohlala iroof ugcine ngokungafakwa ilokhu yama nje indlu kuphela iminyaka kuyophela o6 years indlu leyo yama kanjalo mawukuthi futhi nakho mhlambe ugcina unqobile ngoNkulunkulu wakho wayiqeda lo ndlu leyo ndlu leyo isukusiyindawo yezilwane nje kusuke sekugcwele izilwane zezothi ispoon suke beyidlalela nje lapho ogodani suke kuyindawo nje yabo nje leyo ndlu yakho leyo especially uma ungathandazi ke futhi kakhulu so nje like if futhi enye into abayenzayo njengoba besuke sispoon besuke busy lapha endlini yakho if indlu yakho ugcina uyiqedile ngempela kwagcwala izilwane kulondlu leyo because wena ngeke uzuyibone but ngokwemoya lezo izilwane lezo suke zikhona kulondlu leyo siphehla isiphepho indlu yakho mhlambe akupheli ngisho nano 2 years ikhona sothi indlu nje eyayi right but khulileka izohamba nezikhukhula izohamba nesiphepho imoya yale emkhathini leyo so nje kukho konke nje kahle kahle abantu ba avoid izinto ezimbi umuntu nje noma ngasasho ukuthi umuntu esontweni njalo kodwa nje umazi uNkulunkulu umazi uNkulunkulu ukuze uavoid ukuthi singene ukuthi bengene kalula kuwena yabona kufana nama spiders ama-spider ibankwa yabona ngenkathi zakha ulwembu lapha endlini kuke kwenzeke lapha endlini kufika sengathi khona into indlane encane sikhandekile lolo lwembu lelo i-satellite lesisebenza ngayo lemkhathini ngenkathi uplana wena mhlambe ngempilo yakho ukuthi ufuna ukusebenza mhlambe umshado weni mhlambe usuthola umuntu seniplana umshado weni la sibona khona ke thina ke iyona ndlela ngenkathi sibuka lapha neqinini iyona ndlela ukuthi sikwazi ukubona yonke into enikhulumayo lapha endlini bese ke siyakwazi ukuthi mhlambe siwuphazamise lo mshado lo onhlukane nje ningazwani kuphele ngani yabo lo lalwembu lo la njengoba lisuke lime kanjena lokho ke kwenza ukuthi impilo yakho ngenkathi sina sesikwazi ukubona sesikwazi ukuthi sifake imoya yethu emibi senza ukuthi impilo yakho ke lokho ihamba kanjena nje lokho ihamba nje ayikwazi phela ukuya phambili akwenzeki lutho ingakho lokho ubona lokho kwenzeka izinto mhlawumbe zakusenzeka ngaphambilini ulokhu uphindele emumva ngoba impilo yakho ilokho isendaweni eyodwa nje ayindawo kahle kahle sicreate abafundisi bamanga njengoba usubona izwe nje selicela abafundisi sebabaningi abafundisi la emhlabeni ba create wayithina labo bafundisi labo so ukuthi nje umuntu uthanda imali like umuntu nje owaziwayo nasendaweni ukuthi ubethanda imali kuqiqise umfundisi ngobani ngoba lakhe uyofuna le yamnikelo leyana ngoba labafundisi laba bangempela vele awukwazi ukushintsha umuntu vele umfundisi vele semthanda uNkulunkulu awukwazi ukumshintsha ngobani ngisho ngathiwa siyaza mhlawumbe ukuthi singene kubo sizama ukubashintsha bayashisa ngobani ngoba bayathandaza baqinile emkhulekweni bese ukuthi masithola ukuthi laba ke abathandela imali labe soba create bebafundisi mamanga ibona laba bagcine sebehamba beya enyangeni beyofuna imithi ukuthi kugcwale esontweni kunikelwe even ngisho amantombazana amancane befika bethanda nezingane ezincane emasontweni abafundisi ke laba bacreatewa yithi hayi laba basuke bekhethwa uNkulunkulu. Hey my sister, hey kuningi ngempela so ngiyacabanga ukuthi simtshele umngani wakho lo ukuthi yini owayenza kahle ngengane yakhe nje ngoba engasekho emhlabeni ngiyacabanga ukuthi kusizisona isikhathi ukuthi sifone yabo simfonele mhlawumbe wena ozongisiza ngakho nje ukuthi unginikeze inamba uyangibona nginikeze inamba simfonele babukele siyanthanda nonke abanye basemsebenzini bafisa usibasize ngenxa yokuphambana kwezikhathi ngeke sinisize nonke kanye khulume konke ngiyasaba kodwa kancane ngicela uqale wena ifoni yonke indlela edlula la yonke indlela edlula la mhlawumbe semsebenzini sasebenzi wena phela ngazi sizahlaqela ngangigcina ngasebenzi. Hello? Uyaphila sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sisi wami. Ukhuluma noVumani la kwiVumani Film la nginomngani wakho ocela nje ukukhuluma nawe. Yebo, mhlambe nje uzoyichaza azisho ukuthi
yini mhlambe uzoyichaza ukuthi iwuphi loya mngani mhlambe lo mngani okade ujole ukuya naye niyobuka ama-movie mhlambe umngani lo kade nijole ukushare nazo iy'tori ey'thize mhlambe uyangibona? Yebo, ngizothi ukukunika nje sisi wami ya Nonto unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila, ukhuluma noPhorishi. Ngiyaphila nami, angisakwazi. Ngikhona kodwa kunento ekumele ngitshele yona. Ya, angithi uyakhumbula ukuthi ingane yakho yokuqala uSanele. Ngiyayikhumbula. Ya, bengifuna ukutshela ukuthi kahle kahle imini ngayibulala. Awazwa Angithi ukukhohlakala. angazi noma wayibuka yini i-episode yami yokuqala ngichaza khona ukuthi ngaphambilini khona izinto ezazingikhungathile. So mina nawe angithi uyazi besinokuxabana sometimes. Hawu, kodwa usangitshela ngani ihlazo engakwazi ukukhohlakala bu. Cha phela ukuthi angazi ngizochaza kanjani Nonto ngiyaxolisa kodwa nje Ungayichaza kanjani into enje wazi ukukhohlakala iminyaka emingaka ngigidagida ngifuna umbulalo wengane yami. Ngiya-understand. Ukuthi uwena wabulala ingane yami. Ngiya-understand njengamanje futhi zonke iy'nhlambo kangithiwa ngazo zingifanele engakwenza nje kubi. Kepha engicelayo njengamanje ngicela ukuthi mhlampe makwenzeka mhlampe in future uthola ithuba lokuthi ungixolele ngoba lento lena ibingidla like bese ngiconfesse zonke izinto engazenza kodwa manje bengingakaze ngitshele yona iqiniso ukuthi nje ngasuke ngavukwa umona. Hawu uzukhipha umphefumulo wengane. Cha phela nami angimina ngiyabona nje ngangingenwa amadimoni Nonto ngiyaxolisa. Ngaze ngadumala yezwa ngikuthemba kangaka. Ngiyaxolisa kodwa-ke phela-ke nawe uyazi ukuthi i-friendship yethu vele yayibuild-we phe kwamanga. Yo, ngiyazi kodwa nje ayi hlazo leli khipha umphefumulo. Mhlawumbe ungakwazi ukuthi okay ngiyazi kumele ngikunike isikhathi kepha bengifisa ukwazi mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ucabanga uyokwazi ukuthi ungixolele. Uthatha isikhathi ngakwazi ukuxolela kodwa nje inzima le ndaba. Hayi ngiyabonga. Okay. Sisi siyabonga mfowethu siyabonga bambalwa abantu abanjenganawe ukuthi ungaxolela umuntu obulale ingane yakho uNkulunkulu uyokukhumbula nangolunye usuku uyokubusisa. Hayi kubonga mina ngoba uyasho impela ukuthi hayi kwangamadimoni wangayena uNkulunkulu nawe uyazi ukuthi kuthiwa siyaxolele laba benza okubi. Siyabonga sisi uNkulunkulu abe nawe. Bonga mina. Umngane onje? Indaba ukuthi umngane onje yakimthembi angifuni qamanga. Yabo njengoba ethi angixolela ngiyazi ukuthi lento ayisho ayikho. Ngiyamazi umngane wami lona. Lento ayisho nje ayikho. Ayikho. Hawu kodwa uzwakala nje noma mhlawumbe uzama ukuthi ungamxwayi mhlawumbe ufuna Yabo njengoba usumncoma ufuna lokho vele. Hayi mhlawumbe ukuthi ngikhunyiswa inhliziyo embi noma umona ngiyamazi. Nje i-danger uyabo ngiyamazi ukuthi kuningi khona into azoyenza. My sister babukele siyanithanda nami ngiyayibuza ukuthi ngempela ngabe usisi uyaxola noma mhlambe ufuna ukumthuma uphuthu kodwa ke hayi babukele sibonge.